Hello musidɓe, assalamu alaikum. Nokku kala ka wonti do mi salmini on mi jarni on murado moƴƴuru. Voilà, si ɗon sivude la feno sayɗo si réseau ji ɗi jaɓi. Haray musidɓe mi fala yen tindu rapidement. Haray non julɓe Allah wonɓe lan suivude ɓe fo wona o ma o, je vous fais gros bisous. La landi taw sen huntike jam moƴƴere. Haray kono woniri assistance humanitaire d'urgence. Hiɗo andi tuma o tuma en falte waɗgol émission ji ɗin en direct yewtiɗin e partenaire meɗen ɓen kono très fort malheureusement ka suuma e ɗo tana o ala par ce que o ronkere nen no e muɗum fota en toute sincérité si mi yalti golle bimbi mi yewtiti o hara ronkere nen no woti moƴƴa si huntama men naafi hara min wawata en toute sincérité innugo kadi mi waɗay kadi goɗɗum go surtout waɗgol live ji ɗin hara c'est compliqué raison pour laquelle mi ala waɗgol live ji ɗin ka suuma e ɗo. Hara non ko adi ko gantina julɓe Allah ɓen fof hay goto yeggita ka émission meɗen ɗo de hiɗen salmini kala wonɗo ƴettude tam makko suivant e layka partage émission ji men ɗi surtout kadi addana en jawle ɗen parce qu'il faut reconnaître que en toute sincérité ɗo e suuma e mayde inne hara e ñami plus de 200 millions ɓay ɗo tum ɓuuri un montant de 180 quelques millions gila fuɗɗi ɗen c'est be calcul ji ɗi wonne e wadde ɗi ga kaydi ji ɓe ɓay on yiiɗen joyti ɗum ɗo fof ka juuɗe meɗen haray kala ko mbuudi ko yaltinɗen huwuɗen e muɗum hiɗen waɗi batte hiɗe windi aray alhamdoulillahi rabbil alamina. Il faut remercier tous les partenaires à tous les niveaux woni ka meɗen lagine ga woni Afrique woni Europe woni Amérique woni Asie toɗe haray modi on fo hiɗon salmina hay goto yeggitaka haray meɗen inni on la bienvenue dans l'émission ka émission meɗen ɗo haray fo hiɗe weltana. Assalamu alaikum madame ne aji assalamu alaikum. No haifi alhamdulillah mi reçu on ko fi mbudi on ɗum mum fi suma bien ok haji mi nodita on si Allah mu ila wadde émission je vous reviens na d'accord haji asla haji tu wontirɓe Amérique haray on tini ɗo kadi hendi ke ɗo $300 ɗum min ni on mbuɗi ɓeɗe ko hendi ɗenkin ɓanni joni ɓuuri neɓata ñam ɓuura 200 millions o parce que julɓe ɓen no wakkilade tuma o tuma ɓe ala haɓude ɓe ala e sumude hiɓe wakkili ko fota wona e seeɗa hiɓe weltaniɓe hiɗen jarniɓe har kadi ko muradu moƴƴuru. haray musidɓe o émission men ɗo ko émission tawata hiɗe wadde hiɗe weltani julɓe Allah ɓen fof 400 personnes no suivude ni modi hay e goto yeggitaka ari abolana donc haray ɗo gandi en humpo e yeehi en hiidi e nene bobo on jiwo no gasara e musidɓe meɗen ɓe pita ɓen ça va mon amour ça va chéri bien haray musidɓe men ɓe pita ɓen no andi on nene bobo par ce que ko jiwo janduɗo ka meɗen pita haray no gasa ɓe pita ɓen si hi kañum nene bobo on anditemo wondema kala haray o ɗetti poids c'est à dire on janɗi joni e fiyandintingol on oji o bunɗo mo hiwɗen ka mbodoji ɗo ɗe tawata e ɓiɓɓe makko ɓen ko ɓiɓɓe nayo mari tatoɓen fof ko bumɓe kanko ko bunɗo ko andintingol nene jiwon ko bumɓe hari baba jiwon ko bumɓe donc o heɓa e nder mum o heɓa ko bunɗo o jande e hoore ɗum ɗon wari kadi o jomba tawata ko sagata jukkuɗo jombi mo sagata jukkuɗo jombi mo musidɓe haray ko teddugal le julɓe Allah ɓen fof wona o ma o ko sagata jukkuɗo kadi woni ko jombi o jiwo ɗo sagata on koyɗe makko ɗen musidɓe ko bofojo o wawata yawgol haray ko teddugal e moɗon hay e goto yeggitaka en fo hiɗen salmina mbeɗe weltani on hara kadi ko muradu moƴƴuru. Okay. Merci à tout le monde, hein? 600 personnes déjà en ligne. Donc aray ene wonɓe sivude ɓen ɗo fof lantori yo yon partage émission o moƴƴa tana o ala ono le ton. Assalamu alaikum jamtu madame no hay fi
On andi ko mo noddi on? Mi andi. Ko Mariam Touré no hay fi? Hay fi boy. O hunti ke jam? Alhamdulillah. Pay koy mon koy modi mo le on to be? Modi mo arti? Ko be dani. Ah, okay, be dani ke ne? Okay, pay koy koy be fo be dani ke? Fo ma e wala. Okay, alhamdulillah. Day jam? Awa, alhamdulillah. Bien. Haray ko jawo natana mi noddirma. Ko adi kon tawda andi golle jamen din permettami à chaque fois yoddugole mon téléphone. Haray non si tay woni on noddi men mi hi ko woni ko hasi ko si men arti men nodditay. Manu le plus souvent si men tay woni men noddi on haray voilà. Ko fi kadi haray beedugol moƴƴereji di nani. Awa. Ko bibbe ngelode hebuda? Bibbe nayo ne? Okay. Haray ko adi kon ko partenaire be amen ben holli men. Wo ko men nabe anye pay koy ka laptan men dara si tay woni laptan o waway e huntingol pay koy. Haray partenaire ben holli dum do ngandi nyaloma mi nodduno ma mi landi si tay woni o yeyi ka laptan. Hollu dollan o yeyi ka laptan. Haray ko partenaire be woni ko landilan yo mi nabu on ka laptan kono mi nitaw mi noddo mi lando mi anda ene si tay woni o yeyi ka laptan on nye pay koy. Haray kadi ba auto partenaire be ben docteur jon ka mede mamun do ko Conakry woni ko dakino himo wali mo uditi clinique molana ko mamun do huntinaybe himbe haray be namo docteur balle bay mi noddimo mi hollimo fi haray murandu fi maada bibbe mabe o holno lansite woni mi wawi addude on hando e mamu o wawa wadde consultation ji din on e pay koy fo gratuitement on dara site woni haray ko nyawdoto ni jonnon haray mi do jentima baydo partenaire be fo no jenti e feno saydo haray explica namen si tay woni ko gonga on wawno hewtude kalaptan haray ko honno kalaptan ton feƴƴiri andi den julbe Allah ben men anda si tay woni mi wawa nabude lon kalaptan si tay woni ha si tay woni yaali kalaptan do me yawno kalaptan mingem arano fandi wo kabe na Allah fi dum don daro ko be ni wo kajija wana pay ko kare ben kare no fande ka bena baka sina ka men niyali ender Conakry ender lagini ro kono be wi kare dun non kare wo ka jija won ben wo hay simi chokitaade kitama enes na do ay beru ko woni e fertude kombe ay dun do ngacce haray pay kuntu so kun felsa ene ani okay kamuti woni yata kon be ni wokka jija joni non par exemple si tay woni ko wondon don condition mo ngon kondo woni ton ka wondon don ko ka wondon ka mo ton de feno saido ni par exemple si men mi ke dettugol adda o mamu ngade madum pita hare ko no hirdon dun don don kare no lantori be balla ko burini Allah mo yitay ko hella ga e bori wala to la yande fi Allah fay be foma be jangude lantori be balla dum do fala ka be rota ma e altani sugano travo fi torago bay onno yantela goɗɗo si woni pay kun tawi o sella ara yo futo tora gongol si tawi ɓi occasion feere no jangira ko yo wakkilo o heɓa ɓete gandal ngal ka hakkille makko bien hay noon ka jande maɓɓe kamɓe bumɓe ɓen ton ko nuñe golle ɓe wata waɗoyde ɗo woɓɓe maɓɓe no jangude kano ka nder cité ɗo école maɓɓe on no nder ɗo woɓɓe maɓɓe no jangude ɗo ha heɓa examen septiéme on examen septiéme si heɓike Allah muyi tawi woni ko ga o heɓi examen o e nder on
septième ɗon so heɓi ko wallitoma ɓay konko woɓɓe ƴettay on tigina amo Allah waɗa o heɓa san sew e naɓɓena amo gaynitoyo yeeso woɓɓe kadi ara wonay wallitotoɗo mo e makko ɓen hara ko yo janngido yiyoɓe joni ella o ala joni noon haray par exemple cela veut dire ala si tawi woni julɓe Allah ɓe walla en heɓen leydi e fi ko min wawa darnal ngol ma donc aray ko télé Conakry toon han naɓi koya toon haray mamum nga na inda modi ma ko ɓe mamu kono min fof min sella min fof komin jukkuɓe modi ma kadi ko honnu waɗi ɓe tigi tigi on o handicapé o koyɗen ok kamɓe kadi ɓe wata yaade ne ye Allahu akbar modi ma noon ko ɓe on to mamu nga fayda ka village ji ɗon ay wono ɓita kami yawno komi wonno toon ko fayda kami fandiniwi toon komi iwno toon mi ari Conakry ga Allah moyi ko ga ɓe ngari mi ali ga mi woni ga mi jandi ko ga mi jomba mbeɗen ga min fo amen gotoya min fayda ala yawde ko village higoro kamɓe noon modi ma anda ko honto e gaɓe hoɗi mamu ko mamum cimbili ok bien awa haray joni kono de inteɗa sista Asiatou Bari sista Asiatou Bari ne Asiatou Bari ok probléme ala yo Allah ɓurtu moƴƴingol an a heɓano feere janngugol ka min mi heɓano feere janngugol kono ñanden koko wonnude yewtude ɗo wi ko komi wonno wolandema ñanden fi jumaya ni Allah mo yi jaka woɗɗo gono ɗo meɗen langa hoccitade ari yer komi heɓata kon ni ɓeɓi seeɗa mi halkinamo jaka o yehi dow ga o yewtidi e woɓɓe goo fi nokkure ɓe yewti o sifaniɓe kango fo ɓe yimmi joni yo ndaaru ha erko Allah lanɗo watta juuɗe makko kon tawi woni mi halfinimo erko wawata heɓande lanko o wallina fi muɗum tawi lan halfinnomo 10 millions o ƴetti on 10 millions o yehi o yoɓoye engagement ɓay mi ƴantimo mbuuɗi an ɗi ngami ronki o ƴetti lan hande wona bilan jumaya o hollilan nokkure nden o hollama nokkure a yiyata o nabilan ha nokkure nden o innilan ko ɗo o hollilan mawɓen daɓe waɗi kay batte jungo e kaydiri ndi ɓe wi wo ko 20 millions ɓe woni mo yeeyude accande men ɓe jonna men place o ɓay o sifani kemo ɓe waɗa ɓayo 2 millions ɓe moƴƴina kaydiji ɗin jonno ko heɓi ha yettike 12 millions joni ko si on 12 millions yoɓama ko ɗin ɗon ila e kaydiji ɗi ɓe moƴƴina kaydiji ɗi wo fowno haray ko waɗi ko yo Allah moƴƴinan en Allahumma amin kono a tini minen golle amen ɗen affaire leydi no satti moƴƴano minen min hiɗa affaire jonna jonni par ce que o pigi ɗin ɗi wela fi surtout programme ji ɗin Conakry ko hasi kon ɓe haalata gonga ɓe haalata haqiqa par ce que ɗa andi ñalowma komi nodduma min ya jonna numéro ɓen tigi innuɗa ɗa darde sa heɓe ko wallama hendagol numéro on après noddutuɗa ɗimmo jango innuɗa hendaki numéro sadi a yaali numéro on ka innimo mi hendike kaydiri ndin ɓami sonji on ɗon o arno addanilan kaydiri ndin o ari min yeehi min hendike ndin kaydiri jaw addino kaydiri ndi mo mari ɗi non min mi holaki ɗum ɗo ma chéri modima tawtuno e mum moɗiyam moɗiyam min yaadano de on ɗon mi halfina e mum woni on suka ɗon kadi
komo sangareji o hay o jombaali taw few kono kila Allah hollindiri men ɓaynayo mi toni miɗo hooli Allah hoolimo joni andi toute façon joni ɗo haray koko moƴƴe ko ɓuuri e moƴƴude haray minen mojobere amen nde mi wawata voilà fangade ɗum ɗon par ce que déjà ɗa andi minen wona goto min woni wallugol ko kala hatto jinɗo e ballal mi wawatamo wallirgo fi Allah woti annabijo d' accord ɗo emi hiwdema hari min darnani woɓɓe cuuɗi ko yahata cuuɗi jeɗɗi min darni min gokki julɓe Allah ɓen e fait partenaire ɓe amen ɓe est ce que ɗa famude komi wonma yewtugol ɗo ni miɗen mari programme ji moƴƴa miɗen fuɗɗi l'école kuredi miɗen darude ni juulide daman miɗen ɗaɓɓi kadi terrain fi jiwono ɗo on kadi ko aliya timajo nene makko maayi ben makko maayi situation makko moƴƴa few wiyeteɗo faatu meɗen faala darnagol mo ni suudu est ce que ɗa faltade kono sa yi on programme ɗon mi darni programme on mi ɗeffi programme maɗa on ko par ce que an ka bunɗo ɓiɓɓe maɓen ko bumɓe programme ma no satti ɓuuri programme ji ɗimen jogitiɗi feno sayi ɗo par ce que o ka urgence yiɗin mi wata gérugol de plus kono pigini fof ko si tawi woni julɓe Allah ɓe walli men Allah onanɗo subhanahu wa taala on ɓurti men e wallugol e programme ko ɓe ɗetti ko est ce que ɗa faltade minen ko hasi ko hay si tawi woni mojobere amen ne neɓa e goɗɗo ko labtan min ettata mbuuɗi ɓen jonnamo min inna yaw ka labtan ko minen naɓatama daro kippa lekkele ɗen en ordonnance ɗi maɗi e walnama ka labtan hammin gayna kippugol ma simin immo min artirama ka suudu si mbuuɗi heddike e muɗum ɓen jonnama mbuuɗi kañumma e ñameteɓe jonnama ka suudu est ce que ɗa faltade kono ayi satte negui no ɗuuɗi affaire Conakry on min mi susata e honno affaire ji ɗin Conakry ton non seulement naton mi woni haray programme ji ɗin tana o ala welaneno lan fi si tawi no woni haraɗa hokka leydi kono so tawi woni a hokkaka leydi min mi holli partenaire ɓe am ɓen yoɓe wonan men saabu min heɓan leydi on leydi koɓe wonanta men saabu hara koɓe hokku en fi Allah woti annabijo hara ko min tigui hendi kaydi ɗin harno laaɓa nimmi koko hokka wona ko jettete janggo par ce que ka jukkuɗa wawanta hoorema hay e hunde est ce que ɗa faltade si tawi woni partenaire ɓe am ɓen julɓe Allah wonɓe lañi suivude ɓen ɓe heeɓi feere ɓe hokkila leydi fi maɗa anye boboɓe ma ɓe ɓayon fof kon jukkuɓe on yiyata fus o wawanta hoore mo hay e hunde ɓe yurmini on ɓe waɗi e ɓiɓɓe maɓɓe ɓen ɓe hokki e leydi ara miɗo hiɗi miɗo yarli ɗum ɗon hara ne wondanimmi e garanti mi daroto hammi dara si min wawa e darnugol 2 chambre salon anye boboɓe ma ɓen ko wawa wonde a faltike bien joni noon minen ko hasi kon huwodiraɓe amen ɓen ɓe ala ɗo taw si ɓe wawa e hokkude leydi Conakry dubreka ton ɗe hannaɓe koya welata fi ko waɗi par ce que leydi ɗin ton no satti kono si tawi woni ko mamu maɗum pita haray fayntigi ɗen tori ballal julɓe Allah ɓe fof kala heɓuɗo feere wallito en min dara si min heɓante parcelle ko ɓuuri e fandude min dara si tawi julɓe Allah ɓe waltoto men min darna fi Allah woti annabijo est ce que ɗa faltade komi wattantama ɗon kadi haray pigini fof ko Allah kala ko hiɗa waɗi andu ko Allah muyi meɗen mari miijo wallugol ma taw si Allah wallay men c'est une grosse question en fait nas a faltade meɗen wawi joni bien meɗen wawi joni heɓugol ɗo miijo darnugol taw si Allah muyanayi men ɓaymi jonnama misal ɗo e suumayo hewtude min nabi sonnajo Conakry mo ɓiɗɗo mum hoore mum nden janɗi de min naima Conakry ñawdugol mo tawi dépense on fof ça va nous coûter les 15 millions si tawi woni haray examen guiɗi ka laptan e sino Guinée waɗano kono min yeeyi malheureusement tawi ordonnance guiɗi honno examen guiɗi min ta machine maɓɓe ɗi no bolte ko ma mi waɗa ɗi o examen guiɗi hors hôpital donc mi heeɓi facture surplus tawta opération o examen guiɗi fof waɗoyama lekkele ko inna kon fof ɗaɓɓama ko honɗum mankuno ko sodugol e honno matériel goo wonɗo ka pharmacie on ɗon ko 3 millions 500 mille duwano soodegol après docteur ɓe wawa hendagol bobon opéra bobo kono sabu on 3 millions 500 ɓay tumta e suumayo hewti julɓe ɓe no wallitade men fi suumaye o préparatif ji ɗi joni parti men fof focalise fi lewru suumaye ndu kanko nene bobon o wawali habbagol men han lewru suumaye ndu lanna ko immiɗo yalti Conakry e 2 heures du matin ka suudu
et pourtant gila mena imo Conakry ko menen etti charge nyamete makko kanko e bobon ko menen wonde bom makko nga suudu o yiwi ka représentant amen Conakry o yalti 2 heures du matin jaka wadi programme kanko be hoteɓe labbe marbe auto je yaade den 4 heures du matin ben aranimo dettimo na imo labbe benen men anda fimo ko bay woni bimbi bo wondi on ka super so représentant amen on ariga noddi men indi o yaali ji wonde men noddi mon kanko o hewto yilabe est ce que la femme donc si me be wona patient men soñjoto men dépensa en mbuɗera ko inutile parce que lekkele boma ko waɗa ko no fof o fadaki bobon opéra donc aray c'est vrai wot kadi woɓɓe kadi noddimo wota opéra boma ko jilodiri ɓe miki o yeeyi laabe hande ɗo nimo ka laptal laabe ko ton o jooɗi mo préfére yago toɗo ton kanko e bom makko on habbaki bom makko on opéré est ce que ɗa faltade donc aray an kadi ko fi Allah woti annabijo men hiwma a faami ka julɗo ka ɓiɗɗo julɗo hiɗen tori Allah yo Allah newnan men miijo amen gol laatora fi Allah woti annabijo est ce que ɗa faltade hay ɗo ni ko waɗiyami waɗi émission on ɗo hande ko janggo bimmi waɗno programme yawgo kadi Conakry mi yaha mi yiida e maɗa mi tinda e ma mi tinda e direction on ton mi hollaɓe miijo amen ko darnal ngol ma suudu si tawi woni feere heɓike men heeɓi parcelle est ce que ɗa faltade ko ɗum wonno programme yaw kono mi anditi miɗo wawi waɗgol émission mi noddama ka émission tinden par ce que partenaire ɓe fof no jenti fen o sahi ɗo ɓe wallitolan yanñingol émission on hara ɓe faama mi yewtidi e maɗa mi yewtama miijo mojobere amen nde no wawi no wonde ara latota ko ara min heɓali parcelle hara wona yamonano men ko Allah woni mo yalara yo latade awa haray noon joni nomi hollirma ni koko moƴƴe ko ɓuri e moƴƴude hande min heɓali coggu parcelle kono meɗen tañini si julɓe Allah ɓe walliɓe min heeɓi leydi fi maɗa ange boboɓe maɓe woni pita woni mamu inchallahu min waway daragol hammin darnama 2 chambre salon e magasin e hurgo ko wawa wonde ange boboɓe maɓe est ce que ɗa faltade haray ko hande komi watama andingol partenaire ɓe amen ɓe wonɓe ɓe e leyɗe ɗe fop woni ko wallitimen hanko men jooɗi ɗo ni min heeɓi mbuuɗi yaayiɗi 15 millions 350 mille on 15 millions 350 mille ko julɓe Allah ɓen wallitiɓe fiyo min wawu tambitade ma añe boboɓe maɓe est ce que ɗa faltade haray ko Allah mo amin haray ko teddugal e ma komi jooɗi ɗo ni miɗo jogiti un montant de 15 millions 350 mille tawata ɗin ɗon ko an sonnajo on e boboɓe maɓe woni ko mojobere amen nden walliti hanɗin ɗon heeɓi hari miijo amen ko si parcelle kombo ni hombo c'était quoi? Excusez-moi s'il vous plaît. Donc ma chérie, haray ko teddugal e ma haray hande si tawi woni Allah hokkime min heeɓi leydi ma janggo ma faɓɓi janggo ñande Allah hokkimen leydi wo siko ɗe balɗe ɗo siko hitande arende siko hande siko janggo siko faɓɓi janggo haray kadi min ƴewirte nden moƴƴere min yaa ɗin 15 millions ji ɗin ɗo wona ko ñamete non dey ɗi wona soɗetedi coñcima goɗɗugo meɗen tori noon kadi Allah yo partenaire ɓe wawa wallitade men min wawa kadi haray inchallah ɓeydugol mbuuɗi ɗin de plus par ce que so tawi woni min heeɓi hande leydi on 15 millions ɗo min ɗetti joni 7 millions e nder on 15 millions ma 8 millions min yoɓa e masomɓe ɓe ɗiya min sooda jaare e birki e koccu min naɓa ka chantier luttara e sodangol min sima e ko nandi e mum min dara si min wawa hay siko ɓantugol jimmal ngal fi haray darnugol suudu maɗa ɗo haray ko teddugal e ma fen o sayi ɗo moƴoɓere amen nden ko hanɗo woni ko fewndi haray meɗen heeɓi ɗo 15 millions 350 mille haray noon kaka live mi woni e ko no woniri a accanelan hakke wona ka ligne mi holla partenaire ɓe ɓen fof ɓayda andi meɗen huwonirde kadi fi suuma e on donc pigiɗi no jillodirta na o ala mais haray musidɓe on wonɓe suivre assistance alimentaire d'urgence haray ko andi gollon e partenaire ɓe adduɓe ɓe ɗiɗo fof ɓe yahay a 18 personnes je dis bien 18 personnes haray noon kala mo nanali inde mum wota amu noddugollan andinanmi ko honto e waɗi versement fi ko yowodiri kon haray e waltagol men fi suuma e on ma no fi onene bobo ɓiɓɓe makko ɓe ko adi kon ko madame Kadiatou
Diallo wontirɓe Amérique ɓe walluno men heeɓi 1 montant de 1 million c'est à dire andi ɓawto komin yehi komin sodanma ñamete on e ɗum ko frère Lamarana e frère Jude Canada frère Lamarana Amérique e conciɗi madame Kadiatou madame Mariam wontirɓe Amérique haray ɓawto ɗum partenaire ɓe goo woni ko wallitime andi menen komi woni wadde kon fof woni cuuɗi woni juulirdaji haray ko partenaire ɓe amen ɓe ala ɗo woni addande men mbuuɗi ɗin kono kala adduɗo min hollemo welo welo min hollamo mbuɗɗi ɗi hewti sa yi ha joni meɗen kala ko min yaltini julɓe Allah ɓen no wallitade men par ce que si tawi woni ko bonnugol Allah ko seede yimɓe no woodi dariɓe fi golle amen ɗe yo bonu fi wata laato kono ɓayi meɗe wadde golleji ɗin no Allah walaɗo subhanahu wa taala o yamiri noon piiji ɗin raison pour laquelle kala komin immani Allah no waɗi barke muɗum est ce que ɗa faltade haray donc onon partenaire ɓe suivi ɓe lamɓe feno sayɗo fof haray ko anninti ngollon madame Kadiatou Diallo wontirɓe Amérique o yi ko ɗo woni komin windi fof haray kadi mi holla yon anna an haray ko madame Kadiatou wontirɓe Amérique ɓe walluno men min heeɓi 1 montant de 1 million donc ɓe Bronx White ko Bronx White ɓen ko Allemagne woni ɓe walluno men min heeɓi 1 montant de 900 000 donc frère Barry wontirɓe Amérique 1 montant de 1 million o yafantolan woɓɓe no gaɓe ni tami hollu inde maɓɓe nen mais en toute sincérité mi holli ɓe yoɓe jonnan inde komi holla par ce que ko non woniri principe ji ɗin kam mojobere amen on yafoto ɗo gandi pigi ɗi ndi welafi donc aray frère Barry Amérique walluno men min heeɓi 1 montant de 1 million madame Aïcha France 1 montant de 500 000 frère Abdoul France 1 montant de 500 000 madame Aïcha Aïdara France 1 montant de 500 000 frère Abdoul Amérique 1 montant de 1 700 000 frère Ousmane Colombos 1 montant de 1 million frère Souleymane Barry Amérique 1 montant de 600 000 tanti Fatoumata Binta Bruxelles 1 montant de 900 000 tanti Fatoumata Barry Amérique 1 montant de 500 000 frère Ibrahima Sori Belgique 1 montant de 450 000 madame Kadiatou Molo 1 montant de 800 000 Sista Fatim H Diallo Amérique 1 montant de 1 700 000 o ya photo madame e wona sista ko kañum madame Fatim H Diallo ɓe adduno 1 montant de 1 700 000 ɓe holli wo ko fi yimɓe tato kono ɓemɓe ɓe holli ɗon woɓɓe maɓɓe mi wataɓe hiide ɗo e suuma yo lannude par ce que ko wonɓe ditin ko sonnajo jukkuɗo momin tawno on ka juulide ditin ɓe adduno photo maɓɓe ni mi naɓa gon ɗon kadi 500 000 mi naɓana patti alajji on 500 000 mi naɓanama an kadi 500 000 kono haray no mi hollirimi noon kanko debbo mi holno madame haray patti alajji woni koɓe naɓaɗi ɓe sunna katiji haray ko yowdir kadi oɗa debbo malheureusement mi loddiɓe mi humpodirta ɓe dalaba ton mi wawali humponide kanko nene bobon donc haray joni 1 700 000 yiɗi mi watti e sooke yefi haray walitagol o nene bobo ɗo bunɗo on e ɓiɓɓe makko ɓe donc haray sen iwri ɗo musidɓe ko ɗo woni 14 personnes. Arrêtez de m'appeler appel vidéo s'il vous plaît, j'ai du respect pour vous. Et sonnaɓe leluma wontirɓe France ɓen kadi walli men min heeɓi 1 million. Madame Kadiatou Barry Angleterre 500 000 madame Idjatou Amérique 1 300 000 haray ko teddugal e julɓe Allah ɓen fof e madame Ba Kadiatou Angleterre 500 000 haray au total haray en plus ko teddugal e moɗon o fof montant on ko hawri c'est un montant de 15 350 000 ko ɗum haray woni komin jogiti fen o saayi ɗo fi ko yomodiri ko musidɓe e o nene bobo e boboɓe makko ɓe haray noon o mbuuɗi ɗo min ettataɗi mbuuɗi min jonna o nene bobo par ce que wona ɗum woni komin miijo amen ko ɗettugol ɗiɗo mbuuɗi ndara si tawi woni julɓe Allah ɓen taw okko e men tereng fi nene bobo on itta sadaka har ko sadaka vraiment har ko anniɗo itti sadaka on hara wona sadaka mo tawta vraiment o soñjoto kadi e hoore mum si mini sadaka soñjotoɗo hiɗon andi so yi hande ko wonɗen ɗo inchallah kala partenaire jo tambitiɗo mojo bere nden min innay min holla inde makko ne ma min holla o jonna min inde ko min holla hiɗon andi woɓɓe no ton ɓe wallata ko bondugol woni golleji maɓɓe hiɓe wawi yawgol jooɗo hara wona kamɓe walli few ɓe huɓɓina émission ɓene o kamɓe walli woɓɓe no inna ɓe wallitiɓe hara ha hande gila adna fuɗɗi gila mi fuɗɗi nde mojobere amen ha hande mi yewtal téléphone nafi ɓe wallitoɓe haray pigidi ndi ɓe laafi kala adduɗo 100 francs si tawi woni o yiɗa inde makko nden haale min torotomo yo jonnu min inde komin hollira remission par ce que ko principe ji ɗin ka mojobere non musidɓe haray ko weltanago julɓe Allah ɓe fof joni sista
ɓaya holli modi ma ɗani ke ko ɗum ɗo wonno lan naɓude Conakry jango tindugolle ma mi yiida e ma mi yiida e modi ma mi darta paykoye makoye mi andinama mi yeggitama ko mamu woni komin daaki golleji no ɗuɗiri min ko fota wona e seeɗa kono si tawi woni suuma o lanni e jam moƴƴere en ɓeyda e wallidirgol ndaren si partenaire ɓe amen ɓe walla men min heɓa leydi siko koyaɓe heɓiri miɗen hiɗi siko dubreka miɗen faala siko mamu miɗen faala siko pita miɗen faala atini ka meɗen en codiyere ga hino weli darnugol ɓuri ka meɗen Conakry ko waɗi noon ton hay coggu birki on taw no satti par ce que birkire wotere Conakry birki siman ko 5000 6000 randi ko jelu en anda ka meɗen noon ga birki leji no wodi tawata vraiment c'est moins coûteux hara ɗum ɗo no wawi wallitade ɓe Mourad moƴƴuru kono toute façon haɗay joni en fawi ke Allah atini haray miijo amen ko wallugol ma hara wona fallugol ma ko wallirgol ma fi Allah woti annabijo ko ɗum woni miijo amen si tawi kadi woni men heɓali feere ko hokka men leydi si tawi woni ko telen ton feere heɓori leydi a waway lan noddugol humpodire min momi ya mi tinda ɓeyni ɓe hokkiti ton leydi mi dara siko haqiqa si ɓe watti leydi ndin e sokeji am min marɗo guite o wawɗo yaade o anduɗo hi Mouraduji ɗi no yarata noon hara inchallahu hara meɗen weltaniɓe meɗen jarniɓe kala ko ɓe hokkiri e leydi est ce que kuriya hiɗen yiɗi yalli hiɗe welti Mourad moƴƴuru hara feno sayi ɗo ko ɗum ko teddugal e ma meɗen jogiti ɗo e montant de 15 millions 350 000 tawata ɗin ɗon hewtiyame min moɓidiriɗe min weltanike partenaire ɓe adduɓe ɓe mbuɗɗin fof ko fota wona e seeɗa ɓe ɓurtu wallugol men siko leydi ɓe hokki men siko demi parcelle ɓe hokki men min wawa yaade min waɗa batte min darnanama suudu Agnès Bobo e maɓe kala ko fi Allah woti annabijo min darniri ɗum ɗo wona fi hingo wona fi goɗɗugo ko fi Allah woti annabijo ɓe Allah subhanahu wa taala no holli kala marɗo feere walliti miskinajo haray mo mari piiji buyyi ñande janggo ko saabu ɗum ɗon nani aw Allah yobon ko ɓuuri moƴƴude Allah dando mabɓe dange nawnaare Allah ko berkema Allah fattuke ma Allah yalla mewnoma ko ndo ko olde ɗo ko Allah ko amin chéri jarama barka bur barka nani ɗay jam pay koye makoye ɓe hooyi we jam awa awa haray ko wonnon no hiɗo mari suddare ko suddoro ɗon kame wonɗon no piijiɗo faaɗi nani fayda ko ɗuma ko baraɗon ko pulwaru ni fayda ɓe woni wandade ka suudu ote ka yaasi woni walde ye c'est pas grave ko saaden adda aden fayda ɗo sina sabu ɓe fayɓe ɗo fay tumɓe wi yo fay ɓe jangonaɓe ɓe yaltuɓe toro saban katrago hay si tawi woni ɓe waɗana e hoore maɓɓe ɗum ɗon ara taw to ara ɓe jandi ɓe otigi ronko feere ina ɗum otigi toroto Allah ko yo Allah hokkor ɗum ko yurmina ɗum walla ɗum dankade danda ɗum hakke maɓɓe hakke ala to ma chéri an tigina abunɗo biro ma feƴƴini ɓe ma feƴƴini ɓe fof ara ko ɓe bumɓe hande kadi Allah hokkima ɓiɓɓe bumɓe hande ko ɓuuri ma paari ñanko ɓiɗɗo ma jiwo wonɗo hiide on no maapi ko honno tamborta onon ɗo fof ayi himo maapi Mourad moƴƴuɗo par ce que kanko so himo hiya e piiji ɗi mo hiya e soñjama wonɗo nabude onon on ala hiide hakke hunde ala nder ton ɓiɗɗo ko Allah hokkata si Allah hokkima ɓiɗɗo hara ya ala feere ma chéri woni noon o yiya woni o yiyata en toute sincérité hara piiji ɗin ko dokkal Allah ma chéri ko a fawa Allah Allah subhanahu wa taala ɓay tunga woni ɓiɗɗo debbo muññiɗo fi Allah woti annabijo ko ya jooɗo muñoɗa tabitaka dewgal ma muññiroɗa fi Allah woti annabijo andita ñande gore wani haray Allah no wawi change go ɗum ɗo fof hiɗe wawi walagol ɗo jooɗi bimbi fiɗi hara fof on yigite ko piyo noon tawata ɗum ɗo no sattani fof meɗen hoolagol kono Allah no wawi ala ko Allah ronki ala ko Allah ronki joni ma chéri haray ko ɗum joni mi wawata joni yawgol Conakry par ce que déjà en humpodiri haray ko andintingol ma joni siko tellen ton heɓori siko ga haray en fotoroɗen Allah yo Allah hokkoɗen leydi nani si Allah hokkori e leydi daroɗen daren si Allah muya e darnen ɗon 2 chambre salon Agnès Bobo e maɓen ko wawo wonde nani awa haray ko ɗum awa barka nani mi weltike chéri barka Mourad moƴƴuru kono woniri haray Fred Tayre feno sayɗo no suivre d'émission men go Mourad moƴƴuru andintingol non Fred Tayre je suis en émission s'il vous plaît andintingol ɗon non Fred Tayre ko kanko woni ko atti waɗande en donation e fe o nene Bobo haray Fred Tayre addanno ñen montant de 1 million
ko ɗi wawɗen ƴettugol jonnen kañum nene bobo han partenaire ɓe men ɓe hi ɗum ɗo wawi wallitade naɓanɗen mo nafakka naɓanɗen mo conci julde kanko e ɓiɓɓe makko ɓen haray modi en fof hiɗe weltana wona o ma o hiɗen toɗi Allah yo Allah ɓeydan en sabuji ɗin okkoray no warden kadi aduna e lakara musidɓe haray sen yiwri ɗon ko andintingo julɓe Allah ɓe fof hiɗon andi batte lewru suma hendu no wodi nenira e meɗen e babira e meɗen ɓe tawata vraiment ɓe heɓata feere ñamugol tew woni ko few sina hitande heeɓi hitande haray noon en fof e weɓitanaɓe juuɗe hollen partenaire ɓen kadi ɓe fof ɓe weltana wona o ma o haray si feere heeɓike ko janggo woni alarba ko janggo derotoɗen fi haray sodugol haray nayi ɗin on fi hersugol ngol ñande bimbi layla okkoren julɓe Allah ɓen tew ɓe heɓanta ɓen hoore mum watten ɗon maaro sentanen ɓe haysomo ɓe maɓɓe heeɓi kilo 2 maaro e kilo goto tew haray ko hunde laɓade haray ko andintingol ɗon andi kotirawo meɗen walitino en fi ɓe yummiraɓe ɓe rondinoɓe piletiwal ɓe yeyde ɗaɗi googo haray jonuɗen ɓe nafakka haray on kotirawo meɗen mo wiye bon miñirawo meɗen ma kotirawo meɗen mo inne frère Aboubacar wontiɗo Amérique haray inchallahu o hewtinno en montant de 6 millions jeego hande bimbi en hendi kedi haray o holli wondema himo faala en soodu nagge wota e ngaari wotiri j'arrive enfant ngaari wotiri wo fi sadaka ben makko haray sentanen julɓe Allah ɓen miskida ɓe heɓanta ɓen hoore mum feere tew haray musidɓe on fof hiɗon salmina hiɗon jarna hiɗo weltana hay yirtuɗen kolce sappo en waway wande haray okkorali hoɓɓe gono ton kono sen okkoriwa boofo ɓen ɓeta e jungo ɓen ɓe heɓanta hoore mum ha e hunde haray musidɓe ko Allah wata wadde barki e men haray noon kay ko ɓettugol ɗo musidɓe partenaire e men gono addani en kadi fayntin yaafe je veux rajouter haray ko andintingol e musidɓe pigi ɗi wela fi envoyez-moi votre muudo voilà so non woniri muudoji ɗin kadi haray kala falaɗo ittugol muudo on hino wawi rewrugol e amen mi wawa jonnugol julɓe Allah ɓen haray on fof hiɗon salmina hiɗon jarna ko mouradu moƴƴude meɗen indi on assalamu aleykum meɗen salmini on e hoore teddugal musidɓe haray on accana men hakke je veux vous montrer aussi parce que wona nagge wote heɓuɗen hiɗon andi siɗa e fi Allah no fi maɗa c'est pas une chose qui est facile. Allah amin, qu'Allah vous protège, qu'Allah nous protège tous, nani. Le waye que tu go l'antenne, non, si on fait la haray participe pour la émission, nani. Je peux libérer l'antenne pour prendre quelques auditeurs. haray ko no woniri tantiraɓe meɗen no daaki Amérique ɓen no inne tanti Aissatou Bari Amérique ɓe adani en montant de 3 millions fiye waw ɓettugol ka nayɗi sotte ɗon fiye waw sodugol nagge haray sen ɗettiɗi noon ɓuri tanti Aissatou Bari wontirɓe Amérique ɓe addi 3 millions haray sonnaɓe ɓe ñagara daaki ɓe Amérique ɓen kadi addani en montant de 2 millions donc on 2 millions ɗon wattuɗen ka 3 millions mo tanti Aissatou Bari addani en ko ɗin ɗon inchallah musidɓe e wawɗen e tugo fi kadi heɓu nagge wote si tawi woni ɓe accani en janggo nayɗi 5 millions na ɗum nayɗi ko 6 millions woni e yeyede lannari kadi musidɓe on accanami hakke haray sista Mariam Emba wontirɓe Amérique on kadi waddanno en montant de 1 million haray c'est pas fini hein donc e tanti Hadja Fatoumata wontirɓe kadi ka meɗen Amérique ɓen kadi addani en montant de 1 800 000 de toute façon haray on yiya janggo soduɓe ɓen fof wallitiɓe ɓen fiye waw ɗum ɗo min ni on frère Aboubacar sonni en kanko tun nagge o e wala ngaari wotiri haray ɗiya ɗiɗi
haray ko yimɓe ɓen hawtiti no mi holliri yo ni janngo ƴiya indele maɓɓe ɗen ko soɗanɓe ɓen ɗum ɗon fi haray waw waltorde julɓe Allah ɓen haray kala wonɗo suivude émission on si e ɓi feeɗo sodugo kanko tun e ngaari wotiri ma ɗum hawtidira yimɓe ɓen sooda hara hiɗen tori ballal fiye wawu okkorde julɓe Allah ɓen wona oma o meɗen salmini on meɗen jarni on Mourad Moƴƴuru meɗen salmini on hiɗen tori Allah yo Allah jaɓañe sadakaji meɗen ni fof yo Allah okkore no warre en hoore men okkore jawdi laamu ndi ko okkore miskina ɓen e ko juccitana en hoore men haray noon kadi ko ɓettete ɗon e haray ko wonɗen e wattude ɗon musidɓe fi ɗi mbodoji komi woni e ɗettugol hollaka Facebook ko adi kon taw haray kala mo ɗum ɗon wawi e blessugol meɗen inni on tigi yo accan Allah o accana men on tini golle komin jokki kon ko golle tawata no satti hara ko Mourad Moƴƴuru Allah ko seede simin yalti e nge nangue bimbi min yeeyi ka fulasoji wonde wallahi meɗen jippo pelle ma meɗen ƴawa pelle a tawa e haalugol menen hakkude amen menen équipe on tawa min wawata ɓay on andi ko ɗe golle jokkuɗe gila ñande wiyane no manki ɗiɗi suumaye hanko joɗɗen ɗo ni ñande fini weeti o e heɓay sadaka waɗaɗo hara ko nayi han joyi remise ji waɗaɗi tawata partenaire ɓen no addande ko fi Allah woti annabijo partenaire ɓen ala amude addugol mbuuɗi jonna men yomin gollir minen kadi min ala e amugo min inna hande nangue no wuli min yaltata min yaka yaasi mo be amen no wakkiliri fi Allah woti annabijo partenaire men no hakkundeji meɗe miɗo wawi inde miɗe mari partenaire jo wonɗo Allemagne so bari Allemagne miɗo wawi ande ɓen kamɓe tumɓe addi plus de 15 millions ko waɗi fenno ɗo e suuma en ɓaɗaɗi ɗon andi partenaire ɓe amen ɓe fof jondirno juuɗe wallitimen fi aray organisation mo waɗɗe gon ñande feeto amen go duuɓi ɗiɗi ɓe wallitimen Mourad Moƴƴuru merci tonton pati mono ko on jarama albarka yo Allah yoɓɓo yoɓiran no moƴƴiri nani Allah jaɓɓo sadakaji ɗi yettinannoyeji ɗin fuu no kala ka wontirɗe on tini donc ara musidɓe ko andinti gollon partenaire ɓen no wakkili wonami sobari no mi holliri on ni ɓe wallitike men fi ara on sadaka ka meɗen ɗon ka maison de jeune partenaire ɓe fof ala mo waddali go suuma e kadi yani ɗo sina 3 millions wo 4 millions boni attugo ɓenna Mariam ittu o sadaka ɗo jonnanami hunde kare waɗa ɗum ɗo fof ko waltagol fino mo jebere nde yajira yeeso en toute sincérité partenaire men non jokki wallugol men tuma feni weeti wo mojoɓe ɗen haray ɓe fof ɓe addude mbuuɗi ɓe wallitoro men ɗo komi joyi ɗo ni sagataɓe no ittiti kadi mbuuɗi Amérique no addanilan ɗo zakkaji miɗo hendi vraiment miɗo inni assalamu aleykum miɗo weltani yongo fof moɗon hay e goto yeggitaka kala anduɗo hihi no mari jawdi ko ɓuuri fandude hihi o waway anniyade o itta sadaka hara o ittara sadaka o wulla haray miɗen torimo ballal yo walto miskinaɓe heɓantaɓe hoore mum hay e hunde donc aray meɗen salmini on nani meɗen jarni on Frère Ibrahim nalaton on jam haray ko andinti gollon en heeɓi kolke tati nayi hirseteɗi barkiji Allah e partenaire ɓe meɗen ɓe ɓe somataɓe haɓata ittugo sadaka ɓe okkora miskinaɓe heɓantaɓe hoore mum hara meɗen welti ɗo yon joɗade inno yo Allah bonnu hunde kaari yo Allah bonnu ɗum ɗo Mariam Touré no waɗini wattiri ni itte sadaka hay si o rewnale amen itte sadaka rewron kamon to waɗan sadaka o musidɓe kala ɗon anniɗo itti sadaka rewri e amen musidɓe hara meɗen weltani on tifi Allah woti annabijo meɗen welti yaɗa ko Mourad Moƴƴuru kala anniɗo ɗetti 100 francs itti ka sadakaji ɗon andi gila janggo lay bimbi layla haray julɓe Allah ɓe no hato guiɗe ñiiri julɗe siko tew heɓanden ɓe siko carte liƴƴi soɗɗe sendude ga fulasoji haray julɓe Allah ɓe no hatto jinimo hiɗon andi meɗen weltani yimɓe ɓen buygoy wallahi meɗen weltani ɓe par ce que woɓɓe buy noddeme inna Mariam ɗon andi fulasoji meɗen wela fi ko gonga wela fi kono ko Allah tagata ko Allah warata min Mariam komi jooɗi ɗo si Allah no muyari mi wata ɗo ebbimi wallahi billahi goɗɗo ala nen feere si Allah no muy ka flawabi lutata goɗɗo ala nen feere si Allah no muy kadi ko leyɗe poto lutata goɗɗo ala nen feere piiɗi fof kodduri Allah sila fi Allah Allah ɗo fi maɗa kala kadi ko goɗɗo nodditira ko ɗon o wata luttugol goɗɗo ala nen feere musidɓe harayde ɗen ittuɗe sadakaji ɗin jokkoren ɗon kadi annuye moƴƴo anditen hihi ko Allah tagata ko Allah warata a ñeddinali bana adama fi ya daɗu nawnare ma fiwata mayu janggo kala wonɗo ka hoore leydi mo hiwɗa
okkor mo fi Allah woti annabijo yurmirala mo fi Allah woti annabijo haray fayntila weltani kala hebudo tan darila kala hebudo tan suivi émission ngidi do inni mo vraiment la bienvenue l'entouri mo kadi vraiment yo janyu émission ngidi ko fota wona sedda non faltaki woni gouvernement jonni men oto woni gouvernement jonna men oto me de wadi beru ko me wawi ko be wonbe himbe yaltude wada haalaji jala piiji be den tori walla change be ko wadi mi mariami holliti yo je ne vous mens pas si goddo wada nallan no wodi partenaire be amen wombe me muri wada ngo minti publicité be so dani la moi seul j'ai 3 voitures hari mi do mari auto ke tati oui j'avais 3 voitures chez moi kono ko auto je jolude tawata de fandi idi je den fo bodi ko gotal petgal kadi gotal nga fof mangalan ni bono donc hande ni nokkir gosi me yayi o yiko namaste to woni me hena bodi ko wadi non parce que lawi di ni mo ya mais wawata yago auto je de poplan ni bono je vous le jure poplan ni bono ngana auto al dale wanga ngal do dani ngal hubbata woni ko fiu ngal do dani do ngal hubbata fiu kono toujours be de jokki be de continue golleji di andi kay hore leji do a watta ko moƴƴi fi wata hebu ko yennama ko ma be yende be aybina be yenna mawbe mabe kono tanke be yende ma Allah no jandinde fi maada me das dum faltade hande ko wonden do ni men hebi représentant zéro kori représentant mo jobere men assistance humanitaire d'urgence hewti zéro kori be ndarde kadi fi kankan hotgide donc gérante parce que ko lagine fa wonde gollande hiden tori Allah yo Allah okkore en jawdi laabu tawata sen golli julbe Allah be fop wawa hide batte ko golluden ko andi te sadakaji musibbe golleji ko jokkuden tawata julbe Allah ben kala ardo fotti en ka meden en hebay ko wawe ettude jonne on tigere ko hoore hajiga mi holliti on ko wonden ettande mbodo jidi wona yawre de ko fi hollugol partenaire be amen be wondema ko ni golle den fewnuri ko ni woni yarde ko ni woni commentrodi be balla o hi ko sabon tande mission jidi ah oui ko sabu dum me won ettande mbodo jidi meden andi kadi men mara droit ettugol mbodo e goddo hara on tigi non na to yeggoto ko journaliste yagal ben jangi min mi golli dum don duubi sappo ko woni golle am kono andi mo andama sifotoma be yewta fima be andama ko de toute façon hara meden turi Allah yo Allah newna ngo huwo ko me woni huude ko hara hiden turi dum don Allah subhanahu wa ta'ala. Donc merci à tous les partenaires kala itto mudo no mi holliri yonni haraybe den tori yon addu mudo ha e amen okkore miskina e be hebanta be hore mu haji hude kala kadi hebudo fere walliti me fika nayi hibe den funti juude me den inni on assalamu alaikum be den salmini yon hore teddungal kala hebudo fere musibbe okkani en o jaagirawo meden do teren kanko e bobo e makko be ko darnane mo suudu haraybe den inni on albarka kati we welti murade moƴƴuru jonno nibbi do musibbe haray e fu meden e lelo e ka ya yamu layli ka haray mo be men ko wakkilor ko woni do musibbe. Pardon, bonjour madame Barry Lyon modi partenaire e men no wakkili franchement oui. Sur une émission. En tout cas, on s'y perd. Salam alaikum. La bienvenue dans l'émission spéciale. Bon, il y a un animal de filles au son âge. Musit ome de wontir do kamed e maray feno side o kanko e bobo e makko ben. Allah amin kala nous protège tous, qui nous élève tous. Yo Allah sabuji dim beydo. Haray kala juldo Allah hebudo fere waliti en fi parcelle fi onene goto men. Beden tori ballal. Say kadi hebudo fere fi koccu e jaale fu hatta wallomme. Ngo sa Allah muye heba mo parcelle. Beden jarni on nani. Haray do ko andintingol mudo jidi. E sunna kati jidi fanti meden tori ballal. Meden fonti juude meden inni on la bienvenue. Au compte de l'ONG Assistance Humanitaire d'Urgence. Hay goto meden ala amode onon partenaire be nyande hidon addude mbudi. Oui madame Idiat do joni be addani en do un montant
un montant, a dit un montant de $300. Alors, salam alaikum, Madame Dalanda. Fait que n'a là, ton. Non, il n'y a pas de souci, madame. On a dit Moudi. D'accord. Dieu l'a dedans. Bien, alors qu'on nous attendait. D'accord. Il n'y a pas de souci. Alors, la moitié nani, Inch'Allah. Alors, Johnny Alkamisa, il va wadde. So de maro ji be diten kanay wondi hirse didi ngara wada e maro e hirse kadi tewo watten don nani o koren julbe Allah ben si mi hendi ke tumbu din je voudrais bien madame nani d'accord mesdames messieurs kono woniri harayna o ma o me de weltaniyon oui kadi ko madame Dalandani kambe kadi be addani en do sakura si mi inni 200 millions au unico fait joni, c'est la vérité, il faut le reconnaître. Parce que partenaire ben no wakili ko fota wana seda. En tout cas, bon Ramadan à nous tous. Yo alla newna nyen heben fere haray waltagol miskina ben assalamu alaikum kombe. Assalamu alaikum. Banjarama. Nala ton pay koy. Allah yetta awa ah oui occupation guidée alhamdulillah d'accord et Gambi ben noy jam Allah ko amin yo Allah jaabi si tawi Allah hokki men ko mi wata ma wallitorde yero ko assistance humanitaire ko mi wata wadde kono ko wedditi ko gonda sebude ko gonda wallude jama ko Allah tuwata ma yobol kono woniri chéri albarka mon nani mede welti moƴƴa vraiment ba wadu non so ganga tout le temps mi wawa gatto ko émission ji mara mais ara kedi téléphone ma mo mi bano ara gaddo occupé moƴƴa parce que c'est le travail golle den duri ko franchement yo Allah nawi yeso acuna cewbe tari nata ko franchement barkana yori ke ba mo allez merci mi weltani ki so Yusuf ba wontirbe Gambi haray on fo mo do ngi don salmina mi weltani yo Mourad Moƴƴuru ko andinti ngol so don suivi d'assistance humanitaire d'urgence feno saydo haray de wadde direct fi yodugo julbe Allah ben ko fewndi kon fi onene bobo bundo ko watte mudum kadi haray ide salmindirani Mourad Moƴƴuru. En tout cas, aye goto yeggitaka nan e batte golle ko jokkuden ko hiden tori tun Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah newna nyai waawe justement e wallitade kala musibdo medem hato jindo e ballal fika bange lekkele fika bange darnugo cuudi ma jamiuji o taw yeggutu kadi hala hiden darnude feno saydo julde nen daman o yimi ala hebude ni hay fere équipe on ala hebude fere yagol daman hollugol on image gidi meden toppiti e golle gidi wallahi pepugol saako maaro e saako basalle e bidon nebbanini ni wela woni ko few kono si julbe Allah be wakkilike be amari be gollude be addande men zakka e mbudi din fow benna modi Mariam hoyotide dum do miskina be menen kadi me wakkili bir ko me way ko musibe hare mo be me wadi bir ko way ko yalla jabani ko woni horde kon yo Allah jabani sadaka gidi yo Allah okkoren kadi jawdi la bundi yo Allah newna ngen fo me de yayi umra yayi makka yayi jul yayi hajjo ngen fo me dem ala jien hajjo ya o fo me yo Allah newna ngen de mojjere musibe yo Allah dandu en bone di réseaux sociaux yi musibe yo Allah dandu en dum don har kadi ko Mourad Moƴƴuru yo Allah pottini ni seytane jiko fata wona seeda yo Allah okkore feere tawta vraiment feere men den ko okkorgo miskina ben hebangol hoore men darna cuudi ya hajju wonti de Allah lan subhanahu wa ta'ala musibe yo Allah pottini kala ko wiete seytane mudum yo Allah woddindi dum ngala ko Mourad Moƴƴuru en tout cas me de welti Mesdames, bienvenue aujourd'hui encore. J'ai fait une très belle émission, moi-même je le sens à moi. Parce que voilà, je suis pas fatiguée. Donc ça va, alhamdoulilah. Donc le reste, ça va venir avec le temps, Inch'Allah. Donc d'ici demain, je pense qu'on va trouver encore 2 vaches ou 3 vaches, Inch'Allah. Parce que nous savons que nous avons les meilleurs partenaires sur cette terre, Inch'Allah. Et les Beltinani,
Beden jarni on merci de valoriser cette organisation humanitaire. Merci de valoriser Mariam. Inch'Allah, très bientôt, si vous m'avez dit, il y a une mission zéro code. Anden ko hono ONG woni taton moƴƴa e yidene représentant meɗen ton wawi wadde action ji ton immoɗen arte men kadi hottudine si yaare noon kadi laabe yaa e tindugolle ɓen ton fof haray mbeɗe welti non frère conseil mum jonatan jemma ɗo haray ko sonnaɓe jomba ɓen ka dewle maɓɓe miɗo tori Allah yo Allah taw laɓɓi ɓernde amen nden min fuu amen okkora men ɓernde muñotode ka dewgal yeggintina men yawgo jooɗo e kawte halfino e himɓe yo Allah yeggintin men ɗum ɗon fof yo Allah okkor men ɓernde tabutugol ka dewgal amen muñora fi Allah woti annabijo onon kadi ɓe worɓe jombay ɓe naada ka dewle yo Allah okkoron ɓernde yanganogal worɓe ɓeygula onno sonna e moɗon ɓen okkoran kadi cuucal hiɗugol sonna e moɗon ɓen yurmina ɓe okkoraɓe surtout teddugal ɓe heɓa ko ɓe yalta ɓe bunginan ka yaasi yo Allah sendoye piiji bonɗi yo Allah sendoye seytaniji musiɓɓe yo Allah sendoye beere surtout kadi fimugol dow rogo yo Allah pottindiŋe ɗum ɗo few yo Allah okkoren feere heɓen dewle sunna e farilla wonde e mutiɓe men ɓe yo Allah newnañen kadi onon worɓe ɓe jombaɓe yo Allah okkoren dewle sunna okkola on sonnaɓe ɓe Allah waɗi barki e mum yangantoɓe on aduna o lakara o musiɓɓe haray menen kadi sonnaɓe yo Allah okkor men dewle ɓuttuɗe hara ko motiɓe yurmina e men okkora men motiɓe dankotoɓe ɓiɓɓe amen ɓe hara min sunanta ko worɓe goo dakko men doga men acca motiɓe amen ɓe kala noon debbo jombaɗo e waɗu ka hoore makko anda dewgal wulay ngal welay no wayi ñande jometeɗen nen ko ndiyam fosuɗam ɓe salligarta en ɗum ko holli en wulay welay hande si wuli janggo welay janggo si weli janggo wulay kala ɓiɗɗo debbo iwɗo ka dewgal makko fi jijira bandi ka yaasi haray yo perdini hoore makko acci e makko ɓen o yalti e punan ay anda o gorko mo yanta ko no watta jango hara ya tabutude ka ɓiɓɓe ka baba ɓiɓɓe maɓe ne ɓuuri e moƴƴude wota en dogu acce ɓiɓɓe men ɓen tabiten ka dewle men yurmine mbi'e ɓe wonde heɓude ɓen gorko noon no wawi o hiɗa taba ɓay hara heeɓi ɓiɗɗo gorko no wawi andudema fi debbo ka yaasi kono bowo e maɓe añatama nene ɓiɓɓe ɓe wonde jiɗale ɓen ka dewle meɗen si en dankorike ɓe fi Allah woti annabijo ɓayɗon andi hande sen daari ɓengude hiɗi worɓe ɓen ko goto mari jikke wallahi sa daari gorko hande tigi a wondata e gorko e dewgal kono andita an debbo ko mari ko bonata ko waɗi noon ɓiɓɓe ɓe Allah umaɓe sa acci ɓe ga yalti ka dewgal ma o jomba jon debbo ko ara yetta ɓiɓɓe maɓe hara ɓe jangata l'école ɓe jangata Qur'an ɓe c'est-à-dire hara hay juulugol ɓe fanna ɓiɓɓe maɓe ga suudu gorkon si ari ɓe sikka ala ko ɓe dankaki bobo kono siɗa ka dewgal ma o e modima heɓude feere waɗugo ɓiɗɗo ma ko boni ma sina maɗa o heɓay taw feere ma an a hiway ɓiɓɓe ma ɓe seɗa ka dewgal ma modima ko wawi o kortama dépense ɓiɓɓe ma ɓe hurata barka o wawata ɗum modima ko wahi mo añuma bobo e ma ɓe naɓatama hajju o wawata ɗum modima noon no wawi hay maldi o añante o nattaka suudu ma himo wawi ya pas probléme ko Allah woni ko mum yo Allah ittu kono noon ɓiɓɓe ma ɓen dankota koma yurbinama ittanama mone o wawata ɗum no musidɓe doni tabiten ka dewle men yurminen hoore men moodi men si hiɗi okkori en dépense ko charge makko o waɗi si o waɗali himo mari landal gaburu kanko e Allah wondi ton wota en amu yaltugol golliren fi Allah woti annabijo hara yeeyali hoore men tabiten ka dewle men yurmine ɓiɓɓe men mi hirsinaki kala ɓiɗɗo debbo jalɗoma ka yaasi fiiɗa yangi ka dewgal ma andu on ɗon ha joni fuɗɗaki aduna ɓay ɓiɗɗo debbo o labaka fi wota yango ka dewgal ma Allah baka fi wata yango ka dewgal ma hande ɓiɓɓe rewɓe ɓe yoton ɗo galamɓe fof ka saare wi wallahi sa yurnike joni ka dewgal maɓɓe taw kamɓe sardi pikiɗi 19 ɗo haray ɓe sardi pikiɗi ɓe loɓay ɓe yoɓay luwasi ɓe ittay dépense pikiɗi fof kamɓe woni ko sardi ka dewle maɓɓe kono ɓe sifanta ko hay goto par ce que mo beno suuri hoore mum ko hunde ko wirtirede yo musidɓe yurminen hoore men yurmine ɓiɓɓe men ɓe sele worɓe ɓe ɓe waɗa ko ɓe faala ñande Allah change ɓe yo ɓe change onon noon ɓe rewɓe ɓe heɓali muudi ka yaasi juule toro ɗon Allah yo Allah okkoro dewle sunna ala ko ɓuri futude ɓuri dewgal o punan ko jokkuɗon ka yaasi fof onon e worɓe yimɓe ƴawa e motoji jippo e otoji ko perdi jokkuɗon ko waɗi sibini ko perdi nebata hara kele yaga lacci hara ko dewgal woni ka top ndaare ɗi énergie wonɗi wadde ka Facebook uji ndaare welo ka Facebook uji
an kadi wantoro modi ma dewga sunna farilla saɗa jaati ka yaasi ko yon suuɗo ka kadi furuji suuɗo yo Allah dandu ya wattude accident anƴe jaatigi ma no wulɓini no satti welaafi no yurmi ɗo ya jaatade modi goɗɗo wiya ko anje modi goɗɗo toro Allah yo Allah okkore dewgal montora modi ma yurmina modi ma an kadi change a modi ma ha o wona gorko mo fof ala neɓata mi wiyana jaatigi yagal acci menen do mamuɗo roɓe tigi tigi ɓe fof jombanoma kala debbo anduɗo valeur hoore mum ka dewgal makko woni ko ɓe anda valeur mum ɓe ko ɓe woni joɗade ha joni windana modi yimɓe message ji nodda ɓe téléphone ji hay ka suuma yeɓe nodda e modiɓɓe yimɓeɓe yo Allah change onon kadi ɓen sonnaɓe yo Allah okkoron ɓere laɓɓugol dewgal modi kala gorko yaru inno fal modi a faala si gorko jombuɗo yeyini jaatoma an kadi o yiɗama wallahi o yiɗama ko bonnugo situation ma ngo jukkirma par ce que fiyon ɗum ko waddu ɗon ka yaasi wo ko waddu ɗon ka yaasi o ara o waalo ɓawo modi ɓe honno o ara o waalo ka danki ɓeygu makko hiɗon wani ko ɗum feƴata ɗon no e wettude ɗo on joɗade ka yaasi no yiye minen ko minen andi fi modi kaari ko onon andi fi modi kaari kayi no heɓinde ɓeygu mum himo fembude ɓen ɓiɓɓe onon noon golle mo wosu odirgol ka yaasi o mikitota ko seeɗa on changeata hi kala gorko jaatiɗo baka yaasi haysi ko million jojonatama ñaando trompete woni koɗe hande ko jere woni jonde ɓe makka suudu onon ɓeeroɓe fof ɓe sudade ɓe worɓe yimɓe fof basin bamako ko nandi e mum mesji haray modiɓe amen ɓe sonni men ha min luttini so ɓe jonnude si ɓe waddi e mon 1 heure du temps ka yaasi minen ɓe wadda yamen 4 heures 5 heures 6 heures 7 heures ka danki onon ɗum ɗon ça vous dit rien hi ça ne vous dit rien onon kadi ƴoƴi e seeɗa si on fotti e gorko ko yaasi hiɗa fotiɗa laba ƴaccumi fiɗa inno modi mon frère a hiɗalam saɗa hiilan goro sappo sen ndiye naɓan torolan dewga sunna e farilla torolan dewga sunna e farilla hara gorko no hiɗuma ndare jiwo e bobo tuwe wonko jombede prenez l'exemple sur les filles là no wodi rewɓe ɗo ɗo ɓe jombaɓe wi ka modi maɓɓe ɓe waka dewle maɓɓe ɓe ara ɓe yottano modi ɓe ɓe on perdi o gandani menen do version amen yalta ɗo menen jombaɓe minen heɓɓe ɓen ɓiɓɓe ka dewle mum tigi 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 ko billahi wallahi si ɗon faala on ƴawray jipporo si ɗon faala on affiche e modi ɓe amen ɓe ɗum wona haaju amen ɗum Allah sendali men e modi ɓe fimo ɗanke meɗen finude foofa min yankoto min yangano modi amen min yangano bofoɓe amen ɓe si Allah changeal ɓe amɓe santa ɓe jango ñande alajji e woni alajji e wo wona meɗen taɓe ɓe tubata e hoore maɓɓe si tawi woni on hulali Allah ɗaɓɓuɗo on dewle sunna e farla on jokki modi ɓe yimɓe lutte ɗum ɗo hara meɗen inni on bonne chance ko ɓuri dow fotude ko dewgal ngal abungira e modi ma kala ko yaruɗa wondema kala hande Facebook no yalti ɓe si ɓe hima añe modi ma tellement ko ɓe woni mone ɓenna coupe mon o fota ka an ɓen keɗa mbaɗi ko fota ko kamɓe ɗon hay ɗum ɓe heɓali ɗo ya yalde goɗɗo jali hoore ma tan a jali modi goɗɗo e ɓeygu goɗɗo an non hay modi a heɓali taw ma ɓeygu a heɓali ça veut dire quoi hein ça veut dire quoi hein en tout cas mine sans vous mentir ce que je veux dire à toutes les femmes qui sont mariées là wallahi billahi je vous donne un conseil qui est très c'est-à-dire ça pratique et tu auras moins de stress dans la tête si modi ma si fala si modi ma sino fala jokka e temedere ka yaasi o hiɗaɓe mo anji ɓe si tawi no woni ko million joni ɓe jonnude ko haaju maɓɓe toon ko harkisi maɓɓe ɓe hendi yo ɓe ñamuna hella goɗɗo ɗo an kadi yangana hoore ma ɓiɓɓe ma ɓe ko woni kon tuusi gorko ñitti e million ka yaasi ɓe anda ko jori wittude kadi suudu ka ko kamɓe maapi sukkar ka no weli jooɗi koy ko kankali ba woni ko maapi ko billahi wallahi sabu debbo ka yaasi bonnal dewle amen ɗi si ɗon faala mi wi on joni ay affiche gol on affiche wona ellano si ɗon faala on ƴetta e photo ji ɗin ɓen gonde ka Facebook innon ko menen e modi kaari jokkodiri hande ɗum dérangeta debbo kala finuɗo déjà menen joni sonnaɓe jombaɓe min andi joni systéme ji mon ɗin ka yaasi non je ne te mens pas ma chérie systéme ji mon ɗi ɓen andi ko ɓe yawɓe jokka worɓe yimɓe ɓe obligé ɓe tiro photo ɓe menasa ɓen sen seedi tumen publié photo so ɗon faala na photo tum publié to so ɗon faala on publié na e photo to mi wi si ɗon faala on nodda min hara hiɗon darodi e maɓɓe inno men ko hal min hara min yetta min so ɗon faala mi hokkora on ndiyam ɓuɓuɗa yaro ko handi ngol hande kadi rancotami min do Mariama min Mariama
n'y avait pas une femme plus jalouse que Mariam Touré. À partir du moment-là où j'ai décidé d'être une femme responsable, vraiment, je pardonne tout le mal que mon mari a fait. Oui, parce que je l'aime. C'est mon foyer, mes enfants, c'est mon halal. Donc, le reste, c'est pas mon problème. Je m'en fous, je m'en lave les mains. L'essentiel, c'est mon foyer. Le peu de temps que j'obtiens auprès de mon mari, là, je profite aisément. Le reste, non. C'est pas mon problème. Oui, c'est pas mon problème. NMB, rebe wata son jore me. Ko mboni andi da e mboti be membe. Hay ajara no andi te mboti be membe. Wona fi ko yiti kon. Ko kambe ma pe wombe suda den kay asi. Toro den Allah, yo Allah okkore bibbe be Allah wadi barki mun kade oleme. En tout cas, moi le reste c'est pas mon problème. C'est pas mon problème de. C'est pas mon problème. Si tay no woni onon sonna be no hidila. Do hidi ko mi haay to onko. À partir de ma hande j'irai écrivez, notez quelque part. Si vous voulez, vous allez voir votre mari avec millions de femmes, c'est pas votre problème. Tore yalla julon toro do ngala yalla changement. Yalla opinion e nawna e woni halal ka sare ko hediti ko wona problème goddo. Si debbo sino fala ala tawan ka sudumo wonna immo mi yalta. Ta dum bonu dewgal mon gal. Hande comportement rewben ka sare ko be jaato modima be tiro do photoji be wenga ka Facebook fiya dogo dewgal man ko wota wat ko kambe mapi ko kambe perdi ajara no anduma Allah no anduma miskina be no anduma julbe Allah be no anduma imamu be no anduma hay ko hombo woni andama ka dewgal ma wona naare le rusuma yino kwande fanta modima o nyama modima julna ma yeso et Allah quand je vois mon papa faire la prière là devant moi modima julna ma daro da bawa ala jeng hajje alhamdulillah rabbil alamin himo julna nyati jama ko yasi o julna ma rottana mo nyama uhunto Allah ya don iyamul layli musibbe utnane hore men andi go seytani gidin cebata tonton momen don ni jam no hay fitanti ango be jam na yetta be na votre école ça va c'est un sonji hore men ni sonjoto ko gonga sa yeka salonji fottama hara hibe hala hibe woro waranno hibe famide ko kambe andi modi kari kambe du kambe ka yasi be andi fi modi kari an anda fi modi ma asonja e hore ma kon nu sonjanta hore ma fi nani mi wi yon hande system yaltu don a ara tawda modi ma ji o weltano da mo jarna mo inna ma halfini mo modi ma wakkita fidya gorko si woni ton inawdita hara yotiti ka sud moni kon nu fekata de ka dewgal ma Allah no okkore ma bibe modi ma femba be kombo ma pina kanko debbo tangara do ra nyaati giyagal ra winde maro ono be war robe be jombaka jode jattugol modi be fikko ne do wajjat parce que sikku si modi be be mokkiyo bazé mo bama ko mo 500,000 ma mo 100,000 ma mo 1 million haray menen modi be wala ni men ko yata des millions menen ngay compte mabbe bancaire menen ngandi fimo hay carte mabbe ko menen ngandi fimo code ji mabbe ni ko menen ngandi kala ko be yoti yon kayasi ko finaji mabbe fejjira ko teddugal le mo don nande oui ko don de mi firtali mi wi yonon be kayasi sikkube haji mulanni si o wakkilaki hebudo modi oni say tangare do haray gorko goto falaka o yi go worbe be jokka yo onon jube jande be njombo ya bobo be atte benata wullon piro do kono wullanto si don fala on jawa jippodo si gorko ardo kam wo yini assalamu alaikum hita foti dala ba nyomba on jombete kono sa anjati ke nyomba am ko nu watta en tout cas menen système amen mo men joti on ni ay yadu salonji ne suba salon ko men jodo parce que hala gidi dudu ko si ayenana ko si atumbuke nana sera jokki don programme golle ma den suudu ma no bowo e mabe tammo modi ma accorda ma profita on no wanda anda wo le problème wata waro wore ma fi goddum hey dum fedde joni ko teddugal julbe Allah men fo kala biddo wondo biddo debbo tiki ko debbo warare windido hara ko mardo nene baba tiki ko billata bita ka dewgal ma munyoro da fi Allah woti annabi gorko mo wayi o kortam kono hebanta wore ma na gonga himo wawi non kadi inde modi hande ka balde ni mi faala ka balde ma aduna kono ara Allah kiba bibbe kono watta et puis ko Allah changeata kala gorko njaati do ka yasi en andu ko Allah woni ko waddi dum fi di fo ko Allah goy en hokka ta ko fe de handum do ngacca tanki Allah mo yali accata asonja hore ma a warata ka suduma a gollata adam ko ta ko bibbe ma be wombe ka yasna kam e perdi poro njeren ka kare furuji
pora en jorenga kare furuji be amata be somata be habata modi den sweti be bonne chance menen doni ni ko be woni inde on do si don fala photo ji di o wengari ka Facebook be ngara men partage men like men inna bienvenue parce que yaray femme tout c'est ça on s'en fout maintenant parce que fiondum ko si a holli be da no mettu dema e songe joni non ko won dabbude an déjà da jogiti judde ni ka suudu kwanje bimbi ko ono gemma ko ono nyama ko ono ko patatama ton sonji hore mo ton yaltu ka dewgal mo fi njiji da bandi ka sare wutan yaltu ka dewgal mo fi debbo no noddi modi mon téléphone ko billahi wallahi ni hey téléphone no sino fala sona ya hundunde so hebi fer to memo so memi ne yalo mo lo tale mama wadde godon notta on jonna un jour akino ka téléphone ko kambe maapi fala worbe yimbe onon déjà no nokki on dewgal kambe kadi nyande be jomba be elles vont subir la même chose. Ah oui ma maman m'a appelé. Salam alaikum. Ah, tu m'as motivé dans mon couple, c'est normal chérie. Yes. Il n'y a pas de souci, mes amours, je vous aime, je vous adore, I love you, c'est votre Maya. Mettez pour les intimes. Prenez bien soin de vous, je vous aime. Fratello, ok, je vous embrasse très fort. La Toriala, je vais encore faire les hommes infidèles, changez vos idées. Ah. Hey, que vous soyez fidèle, c'est votre problème. Mais comme un gars comme un cadeau, si on fait un doga et bimia, on s'en fout. Na